Alfred Štefančić iz poduzeća Goldoni Makina Traktorija Buje Istra. Traktor Goldoni Q u verziji 90, 100 ili 110 je traktor nove generacije, namijenjen vinogradarima, voćarima ili pod svim korisnicama koje traže visoku snagu u kompaktnim gabaritima. Motor je vrlo poznat, radi se o 4 cilindra i 3000 kubnih centimetara. Sa mogućim podešavanjima koje sad elektronika omogućuje, ga imamo na raspolaganju u 80, 90 i 102 konjske snage. Tu smo na obrtnom momentu koji je oko 360 Nm, ali bitno je da je na niskim obrtajima motora. I tu nekako u prosjeku oko 1500 obrtaja na minutu je potrebno za jedan efektivan rad. Tu imamo na raspolaganju menjač koji ima već one ultraspore brzine. Znači sa punim obrtajima postignemo 400 metara na sat i normalno 40 km na sat je brzina kretanja na putu. Kabina je full glass sa velikim preglednim vidnim poljem. Potpuno otvara se staklo napred, pozadi i normalno sa klimatskim uređajima, filtrima za zaštitu operatera. Vidno polje je izrazito kvalitetno i pozadi, što je dosta puta kod voćarskih traktora poteškoća. Traktor, pošto je kratak i kompaktan, sa takvim vidnim poljem omogućava šoferu vrlo dobro savladavanje traktora. Tu imamo na raspolaganju dve radne pumpe sa ukupnim protokom 100 litara, hladnjak ulja koji drži temperaturu uvijek takvu da je konstantan učinak preko hidromotora i normalno koliko treba hidrauličkih distributera. Danas možemo ih imati čak 4 para pozadi i 3 para napred. Može biti sa džojstikom upravljeno, znači kompletan nadzor preko jednoručnog sistema koji je sada u Goldoniju vrlo kvalitetno riješen na ručici mjenjača. Kardanski izlaz napred je 1000 obrtaja, usklađen sa zadnjim koji je 1000 ili 540. Cijenjen traktor za rad u terenima koji su pod naklonom, u teškim terenima gdje se traži visoka stabilnost i visoka snaga.